برياوشي لسر ديروكا جن الدبلوماسي ربو مثلا هر دو ديروك مثلا وقتها ام شروبت كن بتهيبتيشي ام تيكلين دناف برا جباك عنده تيكلين دناف برا دو قابلة عنده تيكلين دناف برا بيشن دو آلي عنده ام جسرده ما بيشتي دولت آغاد بي ناكرندس من ازدي حما خب پرورده بکن و ام جیوه که شگله که خواهد بکو جرا یک که وسان که پرورده که مودای که خاطر ردید مودای که خوب هر ردید یعنی هر پرورده که اول بینه پیشیا فرمانه کردن و پرورده را خوب خورد کرن برسه با فرمانه حتی و چهاران دایم سر دولت جی به و سر مجتمع به و سر پارتیا که به سر چه تشتیبه کار سیاست بکا و ابتدایتی جن کار سیاست بکا فکری جنه سرگالک تشتا کار بکا مثلا همه وقتی جن بزارو که خود فکری مالا خود فکری مجتمع خود ملتی خود آخا خود او کار سیاست بکا مثلا تشتکی تعدیل به تشتکی به بیش ناکا
راستي خودشی لسر اساس ذهنیت ازلا مثلا پیش کتی هاتی آوا کرد. اش بروی که مثلا تایبەتمەندیên دیپلۆماسیەتە نەتەوە دموکراتیک پرانیش مثلا تایبەتمەندیە نێزیکی تێکیلێن کودبەرێدا دناوە جوواکێدا هاتنە ئاوا کرد. هەر ژنێکە ئێزیدی پەروەردەی ئەشخۆڕا ببینێ و زانبێ هەکا جارێکە دیرێ ناهێلێ ئەو ژن نەخۆشی ببینێ و بن زور و زلمتێ دەڕا دەرباس ببێت. ڕاستی ئیرۆ وەکە دایک وەکە کەچێت مەژی ما پەروەردە ما بێگراتی و ما ئیرۆ ڕۆژەما تالیە ڕاستی پەروەردەمە باش دەرباس بوو سەرکەتی دەرباس بوو ئەمت بێژن سەرکەتن شملەتی ئێزیدی ڕا و سەرکەتن شملەتی ئێزیدی ڕا و سەرکەتن دایکێ شنگالێ ڕا و کەچێ شنگالێ ڕا ئیرۆ پەروەردەما ما دەست پێ کرد ما ji ber şehîdê berxwedan û azad û anwer ma jê rekire diyarî perwerdega hera berî jina êzidî bibînit weke ser dîplomasî ev tişkî gavga pêş de avîtine me îro weke jinê êzidî ma avît. Wextê fermanê hege hosa jina êzidî dîplomasî zanîba bikit ê li ber xwe dava û nehêle hewçend tehdeb keç û jina êzidî bibit. Tiştê hate ser milletê me êzidî berî dest avîjine jinê. Çima em me tiştek nedîtibû vêja ji ber wêkêm xwe perwerde kin ji ber perwerdema ser fikrê serokatîm xwe perwerde kin û ev perwerdega gelkê xweş e û van keç û jina hege me bikarî em her ne dergê em mafê jinê bixwazin em mafê keçikê bixwazin van keçikê yexsîdî destê van kafira da em bikarimin em mafê keçik û jina bixwazin em bikarimin her ne dergê em bikarimin em cinûsaya werte ser şingal em wê cinûsayê qebûl bikin û ev tişkî kirinin şingal ra ney qenc bit ney li aliyê êzidayê bit de em jî bikarimin li dergê em qebûl nekin.